Nova tema, vi Hrvati i Ameri cijeli svijet uživate 13 godina u masovnom kršenju ljudskih prava nad najsiromašnijim ljudima koji izlažete zastrašivanju do ludila, progonu, zabrinutosti, strahu, daljinskoj kontroli magnetnim poljima kako bi se vi teroristički zabavljali prikazom smurf filmova u svijetu. Dakle, vi legalno snimate 13 godina Smurf TV emisija od toga što ste se stoka prikačili na moj život sa mikrofonima i kamerama. I slikom ispričali da ste za jedan dan Smurf filmova možda dobili 100.000 kuna, vi vaše terorističko svjetsko društvo. Ste pričali da su Smurf filmovi kad vam je vlast puna ubojica, doktori vode psihičke pritiske, torture, građani pokušavaju sve nekom gostima s doktorima, vojskom i policijom. Ove hrvatske kriminalne organizacije znate da ste svi dobili doživotnu kaznu i vaše crne stoke iz Amerike i vaše mafijaške stoke iz Evrope, Engleske, Japana, Kine, Rusije. Vi ćete svi dobiti doživotnu kaznu.